Zingane zakwethu nakuphi nakuphi la kufinyelela khona leli khasi lethu Umtolo TV siyakubingelela sicela ukuthi wena uhlale nathi sihlale nawe. Uma ukuthi uyaqala nje ukubona leli khasi sicela ukuthi ulike lapho usuyasubscribe. Mase lapho ke ushare comment yakho lapha comment section. Lana sizoba ne-interview encane nobhuti uG5. Okuyena okutrenda ivideo yakhe esolakala sengathi uBig Zulu obekhuluma. Kanti ivideo yakhe nawayezenzela i-content the way wayezenzela ngakhona i-content lapha ku TikTok. Sabayithatha abantu leyo video leyo sabayilinkisa ne-voice ka Big Zulu sokuthiwa uBig Zulu obeconfessa ukuthi uthwele. Sacela ukuthi ke sithi kubamba kancane ke sithinte ubhuti uG5 okumele sibe ne-interview naye osukwini lanamuhla. Yebo bhuti kune voice la elokhuzanayo etrendayo eyakho owawuzenzela khona i-content lapha kulokhuzane ku TikTok. Cela ukubuza ukuthi wena bhuti uG5 kuthini ukuphawula kwakho njengoba le voice ihamba kangaka isize yalinka lapha kubhuti uBig Zulu. Yazi mina wemtolo TV. Yebo bhuti. Ukuthi ngathi kuthini ukuphawula kwami kule voice note ngoba kahle kwakungesi voice note leya kwangama voice note. Kwangama voice note. Makunokuthi ngoba ngiyacabanga ukuthi ukhuluma ngayo lena iyenyoka lenga ngikhuluma khona ngokuthwala kwami yabo. Yebo futhi kunjalo. Simtolo TV socela ukuthi nasixolise ngenetwork ubhuti uG5 la kade khona inetwork yakhe ayikho right inokumshaya kancane kodwa ke sizamile ukuthi simfone. Sicela ukubuya sikushayele but because awuzwakali kahle. Yebo awuzwakali lokho ngempela uyahixiza inetwork. Haya. Yebo bhuti. Ngithanda ngoba ngithi zoze kwefoni. Hayi siyakuzwa bhuti. Kusho ukuthi ake sizama ukuthi sincenge ngayo ke ihixiza kanje akunake ngoba vele mhlambe kuba 1 minute or 2 minutes sikhuluma. Yebo yona manje. Ya hayi akusafani bhuti sokungcono. Yebo. Wemfonga Mtolo. Yebo bhuti. Le idina ngendlela eyenzeka ngayo ngoba kuhlanganiswa izinto engahlangani la. Kuhlanganiswa izinto engahlangani. Abantu yabazi mfethu abantu bahleze benezinto zabo zokufuna ukuthi benakwe ngezinto okungesizona yabo. Yebo. Mawungalalela kahle le voice note yami. I-voice note yami ikhuluma ngapha odinga umuntu othwele ohlushwa inyoka. Yebo. Igama lika Big Zulu. Igama lika Big Zulu. Yeah, and leyanto ayiphethu. Bambekile. No, nenkinga vese okukhwehlela ukuthi la lokubuza lezinto ezibanda. Hayi, akunake ngapho. Cha, ngithana mina. Zale content. Akujanuary kuwolo nyaka kuba kahle. Yeah. Funa lento yokuthwala ngangayitshela into abathi ukuthwala into ekhona ngempela abantu abayithathela phezulu ya kodwa ngendlela okwabe sekwenzeka ngayo ngabe sengibona ukuthi hayi abantu ngathi lento bayibona ungathi into ekhona
nanamanje ngisakusho lokho lento okuthwala mina angakabi nayisho angazi noma kwenza ukuthi ngisemumva angakabi nayisho ukuthi into eyenzakalayo ekhona ephilayo into ephilayo kulomhlaba esiphila kuwona yabo yebo ngakho abantu bethatha nakho yanabona when upon YouTube aw lento ngoba ngayididi ezizika makuthi ziyithatha phezulu kanjani inkinga yomuntu yabo yebo bhuti kwenzeka ke into ekanjalo cha ngayidinga wadelete la ama-video lana ngesimo sokuthi nginyanyiswa ukuthi ngilokho ngifonela umuntu oqhamuke esethi kanjalo-ka wara kanti engayenzayo futhi ngamakliyanti nakho-ke sebeyayivusa umuntu oyivuleyo ke mina ukuthi ayinakho nje laphana ku-YouTube ukuba i-account nje lena enormal mina into yami angiyifihle-ke njengoba uJeff ngiba u-J5 yabo ya kezwakala bhuti u-D5 njengoba ngu-J5 ngiba u-J5 angikwazi ukuthi uBig Zulu ungena kanjani kuleyo nto ngoba phela kube kuthiwa uyena wayovela uBig Zulu uhlezi enza amavidiyo akaze ngaveli mina okwenza ukuthi ngingaveli lapha evidweni yami angikwazi ukufika ngiqamba amanga ngithi ngineyimoto nginemali nginomuzi omuhle bese ngiqeda ngizoveza iroom yabo ngizoveza ihostel yikho-ke okwenza ukuthi umuntu ongashuthi eveze umuzi wami ngoba phela akaze bebone umuzi wami labantu ya ukuthi bhuti ngikufonela ngoba ngibone ipost ka Big Zulu lapha kulo kuza ku Facebook echaza ukuthi abantu bamlinkisa nento angahlangene nayo uyibhalile nje impela ipost yakhe ngase ngithi ngiyangena la kulokhuzane ku Facebook ngahlangana nevideo yakho mase ngihlangana nevideo yakho le osuchaza khona ukuthi wena owenze le video abantu abaye ukuthatha izinto ezingahlangani bayihlanganisa ila manje sengiqala khona sengithi let me do a follow up ngilandela ukuthi mhlambe wena ngingakwazi ukuthi ngikuthole kanjani ngase ngiwelela ngala ku TikTok sengithola inamba yakho sengithi angeke ngiyifonele le ndoda le sike siyizwe ukuthi yona ithini ukuphawula kwayo ngalento ngoba manje isifika la ekuthenini idicelela omunye isithunzi sayo phansi ngathi abantu abahlanganisa izinto ezingahlangani hayi kunjalo mfethu njalo okunye futhi engicabanga ukuthi njengaye nayo uZulu bese inaka nje ngoba enakhe ethanda ukuyinaka akaze ekhulume ngeindaba zokuthwala uma ungalandela wonke ama-podcast akhe lapha abasuke bem-interview khona kuma-interview akhe akukho lapha akhuluma khona ngeindaba zokuthwala okukhombayo-ke ukuthi nabantu bathanda ukuzezwa ngathi abekho right lapha emqondweni awukwazi ukuthi ungahamba uyothwala wedwa bese uyabuya futhi uzobika ilizwe uzophinde ube umuntu njengobig Zulu sonke simbonile uqale phansi ezabalaza wafika lapha nje kunabantu ke ngokuthi ubekela ukuthi na omunye umuntu osebenza kanzima ugcine sevula ithele ezinhle bese ungathi uvele esuka noBig Zulu xhuma wabeba yilento akayiyona yabo kube kuthiwa abantu Simtolo TV socela ukuthi nasixolise ngenetwork ubhuti uJ5 la kade khona inetwork yakhe ayikho right inokumshaya kancane kodwa ke sizamile ukuthi simfonele ke to confirm lezi ndaba yalesi story sika Big Zulu ubhuti uJ5 uyayiapprove lento ukuthi uyena owenza ama video ngoJanuary abantu sebayithatha lento sebazoyivusa manje so okusho ukuthi ukuyivusa kwakhe lo muntu lo uyivusa ngoba umuntu oyedwa uvuse lento kodwa manje isisabalele yaze yagcwala kangaka so ukuthi ke uyilinkise nevideo la uBig Zulu kade chaza khona
ngokukhula kwakhe from ebuncaneni bakhe azathenga iQuantum ilokhuzana itekisi lokuqala engene embonini amatekisi ebe rapper ngalana uyabo. So lento afudane yayisilinka ke nangokubuthi uJ5 ke seconfessa ke ukuthi uyena owenza le video, uyena owenza le record eziyele emsebenzini kwakuyinto nje ukuthi ukhulisa icontent yakhe ku TikTok. So njoba manje sivuka ke Simtolo TV angeke sesinikeze indaba ezingamanga, so hlezi sinikeza iqiniso njalo ngoba sifuna ukuhlezi sithembekile kunini. Simtolo TV siyanithanda, sicela ukuthi ushare comment yakho lapha ezansi, ulike bese phose uyasubscribe mawukuthi uyaqala ukuhlangana naleli page.